Siket rasu baxxuta u bideħ marbutin, tweġibit xotti u minn taħt l-sin, iċċaħda wara l-oħra, ek ġabruħu l-Albanis Daniel Muka, fawissu ta' 5 snin ilu waqt li kienet jiġi interrogat fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija, brabta maqtil doppju f'Taslima, fawla 22 tal-qorti u qudiem l-imħallef Natasha Galja Xiberras, kompla l-ġuri dwar il-qtil tat-tabib Chris Pandolfino u s-sieħeb tiegħu Ivor Maciejowski. Fil-qorti ntwera l-filmat tal-istqarrijiet li Muka tal-Pulizija. Fuq il-pedana ta' xhieda t-tlieta tela xut wieħed is-Supretendent James Grech. Xed li mal-Pulizija Muka allega lil Maċedonjan Viktor Dragomanski u d-Danis Jesper Christensen ġabu l-karozza li ntużat fir-rejat u li kien Dragomanski li wettaq id-delitti. Is-Supretendent Grech xed li Muka qal lill-Pulizija li Dragomanski kien Serb u li kien isejjaħlu brate fil-waqt li rrefera l-Christensen bħala The Beryl u qallhom li kien Svediż. Xed li Muka ammetta lil ġiżrana u l-pendent li kien liebes meta ġie arrestat kien saraqhom lil wieħed mill-vittmi. Ammetta wkoll li saraq il-pjanċi tal-karozza minn San Ġiljan. Kien Muka li jindika lill-Pulizija mir-ritratti li wrewh minn kien Dragomanski. Dwar Dragomanski s-Supretendent Grech xed li meta ġie arrestat u qal lill-Pulizija Muka rrovina li ħajti fi ftit minuti, qatilhom għal xejn u kwota lil Dragomanski jgħid li dakinhar tal-qtil doppju kien miexi bil-kelb meta Muka u Christensen waqfu ħdeħ b'karozza u qalulu għandna biċċa xogħol ġej. Dragomanski aċċetta li jmur magħhom anke jekk qal li ma kienx jaf il-biċċa xogħol x'kienet. Istqar li l-Christensen kien jafu aktar minn Muka u li l-Muka sar jafu minn ġlied f'Paċeville. Meta seħħ il-qtil Dragomanski nota li Muka kellu fuq warma tan-nar, jiftakar li wissieħ biex ma jużajiex għal xejn u baqa' fil-karozza fi triq il-loker sakemm ftit wara semma xi tiri mid-dar tal-vittmi. Qal li Christensen ħareġ għalih u daħlu d-dar kif ra lil Pandolfino fl-art. Dragomanski qal li baqa' xokjat, qal li kif tela fuq ra lil Maciejowski fl-art. U mbagħad Muka ħareġ minn kamra u stqar aħna lesti minn hawn. Mal-Pulizija Dragomanski ammetta li mid-dar tal-vittmi seraq xi ġojelli. Ħareġ ukoll li l-Pulizija waslet għal Christensen wara li sabet il-profil tal-Facebook tiegħu mill-mowbajl ta' Dragomanski. Fil-qorti ġiet morija wkoll l-interrogazzjoni tal-Pulizija lil Dragomanski. Il-Maċedonjan instema' jgħid li ta' semu jumejn wara l-qtil ingħata €400.